I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli lomhla kungolwesithathu futhi 14 enyangeni yeNkwekweti kuye 2025. Lomhla ke sifunza incwadi yethu yemihla ngemihla iRhapsody yemaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lomhla ke kungolwesithathu umfundisi uthi dikhali tekulunga. Livesi silitfola kubaseRoma sahluko sesithupha livesi le-13 lapho lifundzeka kanje. Ngakho-ke ningasivumeli isono ukuthi siphindze siyibuse lemitimba yenu lebhubhako. Ningabobe nisatilandzela ngisho netinkanuko temitimba yenu. Futhi akusafanele ukuthi ninikele titfo tenu esonweni tibe tikhali tekungalungi. Kodwa tinikeleni nine mathupha kuNkulunkulu njengobe ningulabavuswe ekufeni base bayaphila. Ngakho-ke titfo tenu tinikeleni tibe tikhali tekulunga kuNkulunkulu. KubaseRoma sehluko sesithupha livesi le-10 kuya evesini le-11 uliciniso lempilo yakho kuKristu. Ufile esonweni futhi uphila kuNkulunkulu. Awusekho ngaphansi kwemandla esono noma kufa. Impilo lenzala lebeyisigcila esonweni seyifile yabethelwa naKristu. Manje sewuphila empilweni lensha. Sewuphila ekulungeni, engadimulweni kanye neNkosi Jesu. Lokhu kusisita siconze lokushiwo liBhayibheli kubaseRoma sahluko sesithupha livesi le-12 nalithi, ngakho-ke ningasivumeli isono ukuthi siphindze siyibuse lemitimba yenu lebhubhako. Ningabe nisatilandzela ngisho netinkanuko temitimba yenu. Lokho kusho ukuthi unemagunya ngetulu kwempilo yakho, ngetulu kwemicabango yakho, nako konke lokuthinzelana nawe. Awusesuye lowenganyelwe kwehluleka, kubola kanye nekubhujiswa. Uyachubeka umfundisi uthi sewuphumile ekufeni kwakamoya wangeniswa eveni lekuphila, impilo yaNkulunkulu. Nawutsintsa tintfo atinciphi kodwa tiba ngcono. Leni ngoba kulunga kwaNkulunkulu kuyatilungisa tintfo. Kwetfele impilo, imphumelelo kanye nenkatimulo. Futhi wena ukulunga kwaNkulunkulu kuKristu Jesu. Haleluya. Umfundisi uthi awucabange ngaloku. Indalo yonke iyabubula ngendzaba yenkhohlakalo. Yonke intfo emhlabeni seyibhekene nekubola nekubhujiswa. BaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-22 uthi siyati ukuthi kudzimate kube ngulesikhathi indalo yonke iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo. Kepha le ndalo imeleni. Livesi lelingembili le-14 liyasitshela lithi indalo yonke ilindzele ngekulangatelela lokukhulu ukuthi uNkulunkulu embule emadvodzana akhe. Umfundisi ke uthi nguwe lekumele ukhulule indalo kulobugcila benkohlakalo. Timphahla takho, timoto takho, likhaya lakho, konke lokuthinzelana nawe kumele kubonakalise futhi kuthintwe ngulempilo yaNkulunkulu. Njengoba sifundzile kulombhalo lesivule ngawo, usikhali sekulunga. Lokho kusho ukuthi noma kuphi la uhamba khona, tintfo tiba ngcono. Noma ngubani lothintsana nawe uba ngcono, ngoba kulunga kwaNkulunkulu kusebenta ngawe. Haleluya. Ungulothwele impilo, kuhlunyeleliswa kanye nenkhatimulo. Awuphili nje, uyabusa. Uyatilungisa tintfo, uphindze utente tibe tinsha. Akube semcondvweni wakho lokho. Usibonakaliso sekulunga kwaKristu. Usebenta ngekulayeta kwakhe kwebukhosi kanye nemandla akhe ebuNkulunkulu. Uletha inkhatimulo yonke indzawo. Haleluya. Nangu-ke umthandazo asithandaze. Ngisikhali sekulunga.
ngithwele impilo yaNkulunkulu. Inkhatimulo nenhlakanipho yakhe yembulwa kimi nangami. Konke lokuthintelana nami kubonakalisa kulunga kwaNkulunkulu. Ngiletha kukhululwa, kubuyiselwa kanye nempilo endalweni. Ngiyabusa empilweni njengendvodzana yaNkulunkulu lekhulile. Ngibonakalisa inkhatimulo yakhe njalo egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo setfu lamuhla sifundza incwadzi kubaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi lelishumi kuya evesini le21, bese sifundza incwadzi yesibili kubaseKorinte sahluko sesihlanu livesi le17 kuya evesini le21, bese sifundza nakuba seKolose sahluko sesithathu evesini le9 kuya evesini le10. Bese sibake nelihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye. Lamuhla-ke sifundza incwadzi yaJohane sahluko sesithupha livesi le16 kuya evesini le17, bese sifundza incwadzi yekucala yemakhosi sahluko se12 kuya evesini le14. Haleluya. Bese-ke kuba nelihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili. Namuhla-ke kufundwa incwadzi yaMakho sahluko se10 livesi le13 kuya evesini le22, kanye nencwadzi yaNumeri sahluko se17. Ngiyakholwa ukuthi ubusisekile-ke mlaleli, nalamhla kungolesithathu nje sisafundza incwadzi yetfu iRhapsody yemaciniso. Inkosi ikubusise, sibonane kulokulandzelako.